Osim što izlazite u Hrvatsku, izlazite i u dijaspori, vi na izbore. I sad da vas pitam jednu stvar. Ovdje ste mi prije 4 godine kad ste bili gost rekli da niste za glasovanje ljudi u dijaspori, zato evo ja vas citiram, jer kažete da o zakonima trebaju odlučivati ljudi na koji se oni odnose, a to nisu ljudi koji žive u BiH. Sada ipak izlazite na... Da. Mislim, mi izlazimo po važećim zakonima. Da, tada ste govorili da nema smisla da glasuju ljudi koji su u Bosni. To ste promijenili mišljenje danas? Nisam, ja sam i tada vjerojatno u jednoj rečenici prije rekao da moramo ići po Ustavu. Sad pitanje je da li je procent, da li ćemo iskoristiti tu mogućnost ili nećemo iskoristiti. Osobno, ja mislim da građani koji žive u nekoj zemlji rade da odlučuju svojoj sudbini. Bez obzira koje je njihovo porijeklo i veza, da li su u Australiji, Americi, da oni mogu imati drugu vezu sa domovinom i u mom programu postoji odnosi sa dijasporom koje mislim riješiti na drugačiji način. U ovoj sad situaciji kad postoji zakonska mogućnost, ustavna mogućnost, dakle, ja idem. I tu, kad već pričam o tome, tu idem, recimo, kako sam to organizirao svoj blog, tu će biti jedni od nositelja tih lista, bit će, recimo, ili gospodin Ilija Tolić, koji je osnivač prstena udruge posavskih Hrvata, recimo. Tako da svaka organizacija ima neku povezanost, zato što ja nemam stranku, nemam infrastrukturu, ja jednostavno moram koristiti one udruge, organizacije koje već postoje i sukladne su.